Acholi amira wachu kama leng ni an chunya pe yom. An chunya pe tie ma yom mo kolo bien gin matika kelo chuny matek tutwal ikwana idoke chunya ena yeni la negi umienwa kompetitika wot doktika yare atye idigulu la negi umienwa kompetitika wotika yare doktika kwere atye ikit mainego ke umienwa nono la boballe la negi umienwa ma Lukang Yumbe tika la neke tika wara tie kumbedi tika kwere a ngeu ni wunu ngeu mabeni la nek Lukang Yumbe ena ye ubedo General Otema wany wot pa wany don kumbedi ana tiki peny ma piki tegu ma mirni un machala chuli uchik ibu mabe penyat machiel tika chero bot ulanya Steven nyo ulanya Green Valley kidong Tony Kitara maluonge ni mega lawyer unyo council matila birida iguru Tony Kitara kidong Lukuya umiero gub chwinya ti kom Lukuya mateka dada ikom dana dek nenuni bien an acholi amir ni kachiel kuun wapenyu ulanya Green Valley wapenyu pido Lukuya wapenyu Tony Kitara ni ka gin pegu gamu chente me pito pa umera unyo miengwa Lukang Yumbe chipingo kumbidi gin gitika ling magiti un ginero la nek Lukang Yumbe ma unego Lukang Yumbe magin gitie maginero kuman kira Otema wany chelo kere Lukang Yumbe ulanya Green Valley ini ling pingo kuningeo ni umera Lukang Yumbe kichelo upiro porikori bago doge bori nila riema konya ato bago mer merketo pingo lanya Green Valley ini ling kumbedi Tony Kitara ini ling pingo Lukuya pido ini ling pingo kawun utika ling nyuti nyurkia chwela ti ni wun ugamu chente ki boru tema wany wot pa wany ni wege ki ling lok nyoki lok menego umera macha Lukang Yumbe no wun utika ugamu chente ko me pito pa Lukang Yumbe ma General Otema wany uchila tie igulu prison ki igulu main prison uchelo Lukang Yumbe uto in cold blood ma wunu neno ma Lukuya piro ini neno ma Tony Kitara in my way ni ini lawyer kumbedi ni ineno ulanya Steven Green Valley ini neno pingo wunu ling pingo kapeo gamu chede remo un pingo ling ka un peo gamu chente me pito pa umienwa Lukang Yumbe chuero chuyetu twatke do kumberanero General Otema yare atye idigulu iacholi idigulu de timo campaign me dugudong MP uwi logo pito pa umienwa Lukang Yumbe Otema wany ino mirengeni gin mo kiken ubilubu koli ka in food pe I churu kwo pa Lukang Yumbe in food pe kere golo liet pa Lukang Yumbe kama ini kane ye ikelo bora chuli ni weke mi edition burial boro mienwa Lukang Yumbe nge chien pa Lukang Yumbe ubiga kalubu in Otema wany dikan pa wany pe ubi yue kiremo pa Lukang Yumbe tibu pa Lukang Yumbe tika kok idogola ni jui ti kok idogola pa wan jui ti kok idogola pa Otema pa wan jui do bi kok wa ya nyim wa pa nyim dogola pa Otema ne kre ko ni Otema
Otema ino mirngini wan machalo pala be koko ni perterlo pe waling. Pe ngeu chwe chwin mati chwin wa wan machalo kaka pala be koko lo. Pala be gin mau mirki timi como tema wanya ti ena yeni walamu goro gili ikomo tema. Walogo doga bila be kaka ikomo tema. Walamu gwatla chich ikomo tema. Walamu guarda bayo ikomo tema. Walamu lorano ikom God lorano yanaga anaga man me pala back game wek abila bakara yo lwen kiu je rotema wen utema wen petala gejing utema wen pe God Jerro la di ma wana nero to. Jerro la di ma wana nero por peñ. La pa chuli la lep eni ki chue chuin ki la eni baba nguru chuin ma chue jui pito pa la tienwa unyo to pa minwa Lukang Yumbe ni tika duari di wo ki di chengiru tema wen. Ngoma geo wun ma chalo pa la bek me lamu abila wega bila yeu lwen kiu tema wen wut pu jwa wen ngo ruot me pala bek wini ling pingo luagi do kara I pala bek makara apa ki wini wunu ling pingo pito pa Lukang Yumbe ayu alale ling pingo pa duar ling pingo pala bek kalu ling pingo gemu ling pingo wan lu pala bek wan pegin turu ya mir wan yuruki utema wan wut pu joga wan ni wan lu pala bek wan pegin turu wan macha lu pala bek kon kiken way chawani gulu wan wakaro alibadek la pala bek mon kiken mo kwanyu kui o guerro tema wan lu kormeru chelo la pala bek mon kiken mo kwanyu kui unyo kwanyu kalam o guerro utema wan alego ni chien pa Lukang Yumbe unege ure riping lukien pa Lukang Yumbe o wek pe nene di wo ito enero enuni la pala bek mo kiken matiki remo me pala bek kono yino keo teka dong yini tiki remo me pala bek kono yino keo unyo la tir pala bek teka kwanyu kalam me guerro me guerro o diaro tema wen lo kormi chini chot o mir pot ping chot chuja chue charte ke kapo chuja chue charte adira I tempo tema wen menero civilian mo pere ki bal mo peo bal gin mo ke ken la tipa ma to ba chieleng mo peo bal gin mo peo kwanyo gin mo do gora pa joga wen peo kwanyo gin mo ken do gora pa o tema wen ine ko la tienda ma noro inego Lukang Yumbe noro la bombal chen pa Lukang Yumbe umero lup dogora pa joga wen umero lup wat potema utema in baby yue utema wen jero utema wen in baby yue ka pe in ichero ikwanyu liel pa Lukang Yumbe kamikana ye ikelo bora chuli weka chuli umi yik medeo ki Lukang Yumbe Kwan liel pa Lukang Yumbe kamaikana ye ikel weri achuli omi yik medeo ki Lukang Yumbe la bon ero ni utema wen yin pe bi yue do gola pa ojoga wen pe bi yue lutino ni pe bi yue lukwe ni pe bi yue utema wen ati lok machiro polo wakingom achiro da kalamo polo kingom pe wunu ngeu ke nega mati twin wan achuli mbukene we wuna chuli mbukene o yeru yet o ngamu dogu pe ngeu twin ke nega mbukene mautime ya chuli pe ngeu utema wan in baby yue ka in pe ke lulien pa Lukang Yumbe baby yue now ulanya Green Valley amira penyi ini 26 irulanya Green Valley ichero I registering case kinying utema wan igulu CPS ma ana ti waki refrene wan wakilu tian pa Lukang Yumbe wen watiki refrene
family pa Lukang Yumbe weng watiki refrene manyuru ni dwe ma in register ngi case in weng ikulu CPS in Olanya Green Valley kuni waja tini ini neno kidma jenro tema chiri Lukang Yumbe ka ngba chelo biro udo Lukang Yumbe rerwe ngom ko biro cha udo korni Lukang Yumbe no itaw ni pa abinoi unetaw ni pa abinoi nyo ataw ni chope make kau dong Lukang Yumbe rero ko ngom endo Lukang Yumbe aki koko dong cha wodir manok kuman Otema wendong panyu muduko tukichil Lukang Yumbe richard makarangwen pakala tir pa mauto labo ban mokiken un machando para beko mi amalo ruot apera me para bek in payling in peti ruot me chamu sente ente ti ruot me logo da me tiro kaka me ne la tien para bek mo kiken peki nego going free la tien para bek mo para bek peki na nyara wan lu para bek wo duong mo ma pe wachi lu para bek adi mati London lu para bek adi mati i America i Canada waromo probo ko weng chi Otema wen ena chele ni keneni jino ro wacha onenda ki ga Otema wacha onenda ga joka wen pingo wulu ling mun lu para bek lu gwa wulu ling pingo padwaru ling pingo ayu a lailu ling pingo wan lu para bek perter weng umir wa kel wiwa e ko Otema wen mujinga pa wacha onenda ki Otema wen mudugo pa wacha onenda por Otema wen Otema wen umiro ukeliel para tienwa mafutpe ujulu kuo mokiken ukeliel para tienwa Lukang Yumbe kimine yikideo kaki chak lok me kuo le jen lok me kuo pe omir winyane chawan omir ni liel pa Lukang Yumbe kong Otema wen ukeloko mafutpe chako yare me cherne timo campaign ni ene bi kar kui ni wege lo kui ya chuli mo fut pe chao yare ko chikel liet pa Lukang Yumbe ko iru Otema wen mo fut pe chao yare me timo campaign nini nyome pe nyu consultation ni nyome pe nyu tampa luak ati chimi kichia pa wen pe ngeo akejo makoma miela komi kaneni yare ni ina yekelo kuji ilo bachuli kuni ina yekelo pe ilo bachuli chan pa luteno wen lutero kikimoto me igulu me yachuri ina yekelo peko ini kuom ge Otema wen ago tin jani ina Otema wen peko ne wen remo eni puen pa lutero pa juma ina ne Otema wen o miero ke ina Otema wen atye ke umera chiel latien achuli mayina ye latien kitkum mayina ye ne go wonne komberti BBC London ina yene wone watiki jadem ni weng Otema wen da one pleading buru ba odoke kwe pa ga chero kila ki umir wachan imir kine one achuri i 2006 ikari majero Otema wen umbago ukumurigan MP man megulu unyome ya chwa karcha kidong Michael Uchula unungeo ambassador nyego Uchula unyo Michael Uchula kachil kien Olanya Green Valley elni Otema wanyo mago Johnny pin Johnny ku kelu lokni Otema wanyo mir kichwal i ICC pinegalan pitien lok enuni Otema wen umagaye Olanya Green Valley umaga kumurigan umagaye Michael Uchula uchwala ki iluzira atye wa ki refren ki chira jun ku deno chan kirwe achuli wunu ngeo lok eni un lugudo ko we ngeo lok eni pingoling kawa liej bene ki chubu kirero por ping Otema wen dir liej banga General wani ya chuli wacha onel general ki por Otema wen general mauno kini woki nego lutiana chuli mabal ki peke general maino ni woki nego lutiana chuli mabal ki peke ni woki nego civilian ki lutiana chuli mabal ki pe Otema wen ya chuli miero ulama bila ikumi a chuli miero lok doga bila ikum general Otema wen wopa wen
Wapenyo ni in Otema wany in imago okumurigan pingo gin kid bai koluchula ka olanya Green Valley ka in aye pene Lukang Yumbe anu epenyeni mo wapenyo ki wan macharo ot Lukang Yumbe ki lo para be wapenyo ni in Otema wany in general Otema wany mado kombedi ite general de imago kumurigan pingo MP me achwa karcha mai koluchula ki olanya Green Valley LC1 me Green Valley imago gi pingo ka in ma pe nego Lukang Yumbe inego imago ukungurigan Michael Uchula ke ulanya Green Valley pieni imirni ki pitapa ominwa Lukang Yumbe pieni miri ke luor komjoni wek dong ini word muleme ikelu mago joni pieni ki wajati wi ukumurigan kachir ke Michael Uchula ke ulanya ke weng waja tini ke bichule ICC ikere mago giego ni weke mi luore ko kongi mi vuare ko gi we pego meteke ngambo dogi ya dalo ba pe wan ukumurigan kachir ke Michael Uchula ke ulanya Green Valley kulo ko to ko ke iluzera ku kate free anga waini ngat mabale peke yam peri prison peti ngat moki ken maunero ngat mabale pe chubi woro muleme baby wor muleme matwan Otema wen baby wor muleme wan machalo para bek botika binu ni Kau abila me pala bek tiga bino buri in general Otema wen abila me pala bek tiga bino buri idugona ni kilo tiro ni wakilo kweni wen Otema wen